Жума векун шерфлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін октябрьнің 7-сі ве Қырым ишғалінің 953 күні. Эфирде заман. Қырымда яны саяси репрессиялар далғасы башланды, иллереде репрессиялар тек артажақтар. Бөле фікірні инсан ақлары бойынша Қырым контакт тақымның координаторы Абдурешит Джипаров білдірді. Уғы қорайжы бұны Русияды межлісінің ясағынен бағлай. Вегер ясақтан евел межлис азаларына тек пара жазалары белгілеген олса, шымды оларны сербесліктен біле марум ете білелер. Ответственность административная была, потому что это было до 29 сентября. А дальше это в общем-то, вещи будут рассматриваться уже в плоскости Уголовного кодекса уголовного. Ну и теперь 10 человек уже привлечены к ответственности. Вот вчера уже был обыск у Кадырова, Сулеймана, Феодосии. Таким образом мы наблюдаем, в общем-то, такую картину. Уже привлечены 10 человек из Меджлиса центрального. Уже, в общем-то, началась работа по членам регионального Меджлиса, это Кадыров, Сулейман. И думаю, что дальше будет поступательно, идти дальше вниз. Это будет региональный, это будет дальше местный Меджлис. Думаю, что это будет дальше иметь свое развитие. Али Асанов ве Мустафа дегерменжи дава ишлері бойынша нефбеттеки махкеме отырышы октябрінің 17-сіне кечірілді. 26 февраль іші бойынша махкеме отырышы қапалы шекелде кечті, махкеме бинасына яқын ақырабалары беле ичереге кірсетілмеді. Ақырабалары тоқтатмадан ағылағанлар, қатырлатам Қырымның Рус махкемесі 26 февраль ішіні екіге бөлді, бірісі Меджлис рейсін муавина Ахтемчи Гознен бағылы, екіншісінде есе Али Асанов ве Мустафа дегерменжінің ишлері бақыла. Украина Русиге қаршы инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне нефбеттеки 5-ші дава ішіні елламақта. Дава Меджлис ясақлануынен бағылы Украина адлия назиры Павел Петренко Русия қарарны геноцид деп адландырды. Хочу анонсувати, що ми подамо відповідну скаргу спільно з Меджлісом щодо так званої заборони діяльності Меджлісу на території Російської Федерації, що є безпрецедентним фактично фактом в національній історії, коли на території Європи здійснюються акти геноциду проти цілого народу. Всього за всю історію функціонування Європейського суду він розглянув всього-навсього 16 справ міждержавних. Україна протягом цих 2 років вже подала 5, які стосуються війни, які стосуються геноциду українських громадян, які стосуються масових порушень прав людини на території Європи. Ишғал етілген Қырымда ФСБ хадимлері алушталы твоя газета нешарнын муарирыны ве ерлі депутатыны яқаладылар. Бұны ерлі хутлеви хабер васталары білдіре, тағықат оларны пара талап еткенінде қабатлай, жинай ішінің материалларында білдіргенлеріні кібі, муарир Единая Россия фырқасы азасыны тенқиди малюматыны ерлештірмеге қорқытқан. Она тесер етмек ичун о алушта шер шурасының депутатыны желпеткен. Малюматыны дерчетмек ичун муарир 150 рубле пара сұрады, яқаланув пара берілген вақытта өткерілгендір. Твоя газета сайтында октябрьнің 3-ден берлі яны малюмат йоқ. Муарир 2 айға апыс етілді. Вот в руках у меня печатный агитационный материал кандидата от «Единой России», вице-спикера Госсовета Крыма Андрея Козенко. Под данный печатный агитационный материал под громким названием «Голос Крыма в Госдуме» будет звучать настойчиво и громко. Вот у меня возникает сразу же вопрос. А до этого «Голос Крыма» что, не был слышен в Госдуме? Или после того, как в 2014 году его присоединили и забыли? Қырымда акиметні Украина хайнлері елге кечірді бойле фікірні Ахмеджетлі депутат-коммунист Степан Кискин октябрь 5 күні Ахмеджетте митинг девамында білдірді. Шымда акиметті бұлынған сабық регионы фырқасының тарафдарлары 2014 ве 16 сенелерде сайлаулар нәтижелеріні тахлит еттілер. Бұндан себеп Қырым сакенлерінде ишанч қалмады. Бұндан дағыры Кискиннің қайдеткеніне көре Қырым коммунистлері мудафа позициясындан үжімге кечмек кереклер. И в этом году, когда же происходили выборы в Госдуму, веры у народа не было. Пришло, вы сами знаете сколько, меньше 50%. Но они и тут сделали контрольный выстрел. Но не в голову,
от сердца народа. Добили его, так сказать. И теперь народ вообще разочарован. Он находится в прострации, не знает, что ему, куда ему. То есть эта власть, она полностью узурпировала. И обидно нам вдвойне то, что это не просто Единая Россия, а это бывшие регионалы, это предатели Украины, предатели Крыма. Я думаю, что они предатели России. Артық бір елдан берлі Ахмежетті Кигенова сухағында тек арабаларының дегілді, пиаделерінің де кешмесі зордыр. Суф толы арықлар, қазып алынған топрақтан уюп ташлаған обалар, қағалар ве чамур. Әжелі ярдым машиналары чағыруларға келіп оламайлар. Ерлі акимиет тамир ишлеріні япмаға қарар алып, асфальт алып қалдырымларыны ве елінің асфальт табақасыны алған олса да, тамир ишлеріні аля да башлатып оламай. Идет труба, и с правой стороны она сочится. Вот с 6 вечера вот это столько воды набежало. Аксенову писали администрацию. Никто ничего не шевелил. Вот как улицу вот эту скрыли и все. Зачем трогали, непонятно. В том году зима, они скрыли дорогу, лужи. Дети идут со школы, ребенок падает в воду. Тут творится, ну кошмар. Русия, Украина консулна яқаланған журналист Роман Сущенко ве апыстелген Қырым сакен Александр Кольченконен көрішмеге изин бермей. Бұ ақта юқары шурада тышышлер назиры Павел Климкин білдірді. О шымды Русия Федерациясы Сущенконың ішіні яратмаға истегені ақында білдірген. Назирның білдіргеніне көре халқара жемиеті, медиа ве жемат ішкілетларының бераберлік позициясы керек. Намагаємось отримати консульський доступ до Романа, який йому гарантований відповідними міжнародно-правовими документами. Як вже черговий раз Росія не надає такого доступу, ми намагаємось отримати його і сподіваємось, що це відбудеться найближчим часом. Як ви, напевно, знаєте, сьогодні Росія сподівається сфабрикувати звинувачення стосовно нього. Стосовно Кольченка, на жаль, така ж сама ситуація. І тому нам дійсно потрібна подальша скоординована позиція в сенсі тиску міжнародного співтовариства, міжнародних медіа і міжнародних неурядових організацій для дійсного покращення ситуації. Дякую. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Андрей Сахаров адына премияның мүкефатландыруына намзетлер жедвеліне кірді. Джемилевнің намзетіна Авропа парламентінің милли фырқасы қол тұтты. Джемилевден ғайры мүкефатқа Түркие, Қытай ве яқын шарқтан ұқы құрайжылар ось намзетлеріні көстерді. Лауреатларына октябрь 27-сінде Авропа парламентінде Илян Этеджеклер. Сахаров адына түшінженің сербеслігі үшін мүкефаты 1988 сенесінден берлі әрсене аятны инсан ақлары ве сөз сербеслігіне бағышланған шақысларға тақдим етілер. Лауреатлар арасында Нельсон Манделла, Бияз Руселі журналистлер, сынырсыз мұхберлер ве Руселі мемориал ұқы қорыйжы жемиеті бар. Бір ватандашымыз әжеле шекелде палы амелиатқа мұқтач. 53 яшындaki Али Эннанов юрек хасталығына ұғырады. Октябрь 24-не тайынленген амелиатта оның юрегіндeki 2 клапанны денештірмек керек. 6 евлят бабасының палы амелиатқа бережек сермиясы жоқ. Айле ләқайт олмағанлардан ярдым көстермелеріні рижа еті. Умер арқадашы телефоны ве банк хесабыны экранларыңызда көре білесіңіз. Бұл бізім соңки хаберімізді нефбеттекі Ескендер Меметов еле заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішмек үзре.